Shubor nakaslem jong nongsan hima. President ka National People's Party mau kerwat blok uba Rowell Lengdo hnegasngi ula yathu ba ula resign no kum president jong ka blok nakadaw shimet jong bat ka weiru ula ong ba imat ka mau kerwat kam da dei ba ki penklain tang ka wei ka seng hanrei kiya la ka jong kani ka pen sngow with you ba on bat ya kane ka kam ula ong ru ba ka jing bom ya trailang kapan long yu ban shim ya kane ka sinjam ban resign no na kane ka kam ka ba ubat hanrei udang dei udkhot jong ka seng NPP na kaleng uba divalan langdo ubadai wai ni ki rangba uba baru ya ka kam general secretary hapo ka seng NPP ulaya thu ba kilapen so ya ladi ha ka seng NPP ha usnem arhajar khatnyau bat ula ongru ba kidei ki barung nangkong sya ka seng NPP na mau kerwat constituency Susu la berap dah kabaong ba kila yakun yak election house nem arhajar khatpra na kaseng NPP hanrei ki claim job ha ke election na kaleng uba di berlan ula ongru ba kejing pen kala kensan ya kinongkit kam ke NPP mau kerwat blok ha kini ki kendiat sngi kakta yaki kum kinong ilam ki banangkong ula ong yidon kejing wet kendiat ba na pedeng jong kinokit kam ke NPP kalami ka kentin ka baki keren hapo ka hol manong banle la kale kimat pedno baro kani kakta yaki namar kidei ki nongsdang ya kaseng NPP hamau kurwat mat kani kapenlong yaki bakin resign no na kaseng NPP nga soban yathu yapi ba nila judai ki bala runga ke NPP haus nam arhajar khamnyo obnai September nila election ro naga NPP pada MLA bermisi bagi laram. Dia hakini ki kediat senam. Kan banang ya kipor ngidang ya trehi bat ke parti NPP. Dia henry hakini ki jing ya penkelan ong kit kam kersan hakini ki sengi syari. Hak konstituensi mau kurwan. Ni kam soda ni jing wet kediat. Hakaba ha pedeng jong kinong kit kam ki bedan hang tu. Kalami ke kentian ka bakia keren hapok ka hall om hapok ka dais ban ong ba lek lah lek kenang ba kimat phat nok baro te ngi kom kinong sedang ya ka NPP hamo kurwat nga kham tam nga ba join nang kong bat kirang ba bobon nang ni ka ta ajur yang ni bat kalah penlong ba menen kasing ngalabo ya ka resignation na ka parti kumpu general secretary baru kumpu primary member te hakabede bat i madang Rowell ba Rowell lengdo mai pat ila susim tangkwe karai ban resign kum presiden jong ka mau kerwat blok jong ka NPP kamut automatically ka la dissolve ya ka komiti jong kamu kurwat blok kai kebadan banong insa ong ma ila dai dan kamban ong kata kada we benta ka ba ngakwa bani thu ba ngila resign na ka parti kini kirang ba ki badan hang ne para hai ki babon hi bang ya dan lang kinok trei ki batang we na ki sinong gewan ban ya namar kumunong trei pai ba ngamla ban su resign marwe kan dia tu lam dia mentak lawan banyak pensakilam gini ba nilai resign na ke NPP nukung itu wege ke personal jongar mar bangala temen no kerta semula asu nap terekam mar organize parti ni kenetai kabar kalong ba imat mau keluar si kamna le baki organize tangkawe parti mat kaya lagi jong namar kata ngasuwit kumpul wala judan haki organisation mensua ke kongres ka bangi da tristom sya tangta kana ke NPP rung ya tristom tang ba klempar larkam tenring sumat ki ya tre lagi jong ne suwit ne nalar ba mlasyo ban organisasi ban daya kendu ki perok perjot te nga
shimne kabu nga deban ino no ya knang mungkin laju ban jet bikin nong kitab tentang ti hade ma phi la ino ko ne kudang ju thumu bat ban lech ki pi parti pa Biar matanga don don yang temu nama ba taruh ka sa shui banta teri kan no parti la ne kan no ka political arena don skup shui yang itu man te bahaban song tai no to ta don ji temu ta mo pat Nrai ai kersani no ki ba ngisno ede jungmut bat kamda mer ki yang ki de na ka grup ka ngisno tanat ngene hap kersani kenya Long gumta habal arisan presiden ka komiti gala stan disol. Kamu kila ban konstitut la ki sngo ban konstitut mai kila ban emergency kila ban konstitut ini komiti kamdan problem tabalong ila sulai lu ya lede ngang la sulai lu ya lede de madeng ro I sulai lu be im don kam I be kam be inom la ba kadon ka patri ka por ka bangi hapatre ta haban ya mare abar si ban mien ta gajing long temen im da sngo long comfortable ya kata tenrekum ko primary membership impar risai isu don hang ne tangi kum ka family mo kum ka family marngi ju kanu ko bangile hayang ngitung kanu nila kan ipom gading ro ngidak keli mo ni tasung ro ngidak keli now teman ni berbar te kata kadai ka ba te ka lara kadoi kadai ka por ba ki ong ba imar larisan ka parti kata kadai ni sutu joki ndrena ka parti impar risai ki khambun bawan ne ki de breu ki bah senda jong torwel iba ju ai ti kamon ti ka diang man kersan ye na kebentrah teh hakene kepor tang seperti de ong bain sa disano nak NPP ti kwa manwan nrei kene kejing penbek kolong tang menin bat mencisngi tingim da yo ban ong ba ki bakhambun kin la banwa nrei nrei kejing shan na kaliang kini ki bawan ki bawan WR na ka ka unit na ban ong jan san prako persen na ki polling station yang konsumsi leh poi ombaro ka mokruat blok NPP ka ba la konstitu haki arsin on la shong away ka ba la konstitu long ba ka jinglum jong district te ayo banjit presiden ki working presiden maka ki jelas dari arngut bangar ada way na ki jelas dari in charge of organization maka treasurer bat katu kat ni ki member istu member nrai ya ki we pat ki portfolio te kemut ba kadai ke jinga wan duna breu te him pat la banjit ni te ki ba kambun na ki ramba ki ba yadon senda wa di madang ruwel ki pat don jing syang yadon tang we ang atau smi te nrai ki yadon ka ne de ki rupa ba ki la kamedon ni abon om nrai ka stu komiti ngakai keempat dah cross ya kalai po ngut kentup ya ki office berar ko ngidon kepala konstitu apa mau buat blok kita bilang ki kita kuat bani tu lihat amla resign presiden ngarung asim kum organizing kum junastri in charge organization kelong ba presiden resign kum ka blok NPP hikla dissolve ya ka kamu automatik kinsa konstitu ko we ngi pat kamu bang masuk bani lor ka